Uyu ni murugamo uria ukinyanirio ni gikundi gike thutha wa aingi ao gukorwo makiregana na riendekithia ria riboti ino kuhitukirio kuri muingi na njira ya kumikiria kura ya mawoni, na wakisema kwamba hii PBI iende kwa wananchi waisome jinsi pia sisi tumeisoma siku ya leo. Gukinyagia riu kiama kia ODM ni kireganite na murugamo wa kwendekithia riboti ino ikorwo ikihitukirio bunge-ini ya bururi. President Uhuru Kenyatta ni eriga gukirira atongoria aria makoretwo magitumura ndereti iguru ria kuria riboti ino ibatie kuhitukirio, na itua ria gikundi giki kuga gutiramakania kuria ikuhitukirio ni riboti njega kuona ya kunina ndugamano iria ikoretwo kuo ya kuria ibatie kuhitukirio kuma riria yaruguririo. Tunamuunga pia rais kusema kwamba iwapo atateua chobokazi ya kuhakikisha kwamba wanataka watekeleze haya mambo ya PPI, na sisi tuko tayari kusema kwamba wacha iwe hivyo. Atongoria aya maugite gikaro giki gitirari gia kunyarara mutongoria wa bururi, indi kirari gia guthurima riboti ino na kinyi mbere ya kumenya mwerekera uria atongoria aya agitaru giki mekuoya. Handu-ini ha Inooro TV kuma Naivasha, kaunti ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lang.